All in line, and we're ready for the start. They're off in the Breeders' Cup Turf Sprint in a very good start. Ready for Rye, fires out fast. Lady Shipman's got speed. Core Sensation, Mongolian Saturday, Joe Franklin all with early speed. There goes Jimmy Bouncer up in between horses. Bobby's Kitten much closer this year, just off the pace and running about 3 lengths off the lead. Then the Great War, Marchman, Stacked Deck, followed by Something Extra. And then it's Green Mask in between horses, Undrafted on the inside, and No Silent is last of them all. 22 flat the opening quarter mile. Ready for Rye and Mongolian Saturday lead the charge on the turf. They're a neck apart as they round the far turn. Jimmy Bouncer 2 lengths off of them. Toward the inside, it's Lady Shipman. Bobby's Kitten is in fifth, 4.5 lengths to make up for him. Then Joe Franklin, and they're into the stretch. Mongolian Saturday on the outside has the lead now. Ready for Rye. Here's Lady Shipman trying to come and get Mongolian Saturday in the final furlong. Bobby's Kitten is there too. Mongolian Saturday reaching for the wire. Lady Shipman trying to close in. Here comes Green Mask on the outside, and Bobby's Kitten. Mongolian Saturday, Lady Shipman down to the wire, together in a sprint. Oh, it was close between those two. And then came Green Mask in third. Үнэхээр гоё. Монголчууд өнөөдөр үнэхээр орсон байт. Үнэхээр гоё. Хэдгүү алга. Үнэхээр чадлаа. Төрүүлэглээ. Энд байгаа олсод маш их баярлж байна. Бид мэдээж гэж байна. Breeders' Cup олон улсын морин тойруулгын уралдаанд өнөөдөр Монгол уяачдын сойсон морь төрүүллээ. Бид маш их баяртай байна. Дэлхийд мориороо алдартай монголчууд алс холоос Америк нэгдсэн улсыг сонгож, тэр дундаа Breeders' Cup төрүүлэх хэмжээний амжилт үзүүлсэнд зохион байгуулагчдын зүгээс тэдэнд баяр хүргэмээр байна. Манай тэмцээний чансааг нэмэгдүүлж, дэлхийн хэмжээний уралдаан гэдгийг харуулсан үйл явдал боллоо гэж би хувьдаа бодож байна. Mongolian Saturday өнөөдөр маш гайхалтай уралдлаа. Олон орны морьд уяачид иж оролцдог Breeders' Cup тэмцээнд морины их орон болсон Монгол уяачийн морь төрүүлсэнд баяртай байна. Өнөөдөр гайхалтай сайхан өдөр болж байна.